Awuzwa-ke sebelele isikhathi linjani bangani bami emhlabeni wonke jikelele. Lesi sikhathi ngiyafisa ukuthi ngibala amakhomenti, ngiyabona libhala ngale ku-YouTube, but isikhathi sangifona ngithini eminingi asikho lingixolele, kodwa azi lonke ngilikhale ngiyalithanda lonke. South Africa khona siyabonga, UK, Canada, Australia, Zimbabwe, ababukele eDubai, eGaza, khona Israel, eGaza Strip. Siyabonga America, you name it, Europe, the whole of Europe. Winje nje sikobulawayo. Ngihamba lo DJ uDodo, DJ umkhulu lapho ngo-2002 ongesibambele emthina, uproducer, ucameraman. Namhlanje ngiyopheka yonke into lapha ke. Igama Ezra Tshisa Sibanda ke nasibala incwadi vela ke Donald Chuma, kunjani Donny? uDonny ke ngikhumbula ke umnyaka nalwana ke early 2000. Sasuka ngamsazi obuningi bethu silandela iqembu leHighlanders. Lapho edlala khona yayitshisa ngaleso sikhathi yamahlela nyama. Sihamba sibhoda ke sike silandele kubokhwekhwele eLancashire, silandele eHarare, kwathi ukuthi mhla silandele eMasvingo lapho ke kule qembu leMazulu kubulala lihlupha kakhulu. Ngakho yayiLanders yayimele wini lona umdlalo ukuze iMazulu ingathathi i-title. Sahamba nabangani bami savuka ke emadabu kakusa silibhekise eMasvingo. Safika eMasvingo lapha safika kusese elo kwamagama. Tese amaswingo labane ground sibaningi sisabeka beHighlanders. Sangena ke egroundini sahlala yonke indawo. Ground yathi agcwala ucele ke abantu beHighlanders. Bathe bebuye beMaswingo United ke sabajikijela abaphuma phandle. Bathe sebephume phandle sabukela ibhola lidlalwa. Hayi vele savela sawina iMazulu ehle ukuwina ngale. Lathi sawina sithi siyaphuma lapha nathola ngwani sokuchaya izimota, sokujikijela imota zethu kwabulala amawindi. Saphuma ke njengabantu bonke beHighlanders sisekela silandela ke laba bahambe khona. Sishaya ke amawindi esindlu lakhona emcheck, sashaya singenele emarumini sibulala TV, sibulala yonke radio. Sadestroya ke saza futshela amanga. Sagada ke into eyalahla umngane wami driver seat, sichaye black and white. Abesethutshile amapholisa eMaswini. Ahla bamba mina labanye sasi-3 emoteni. Umfowethu wenzana uthatha something emoteni sebesedle wangena emoteni wadriver wabale wasishiya khona phandle. Zake sichaya kanje phakathi sakarajwa sahanjiswa ke ejele salala phakathi kodwa ethe sikhoze iviolence wetha imali esabekayo kungayisithi soda. Yahlupha indaba yakhona ke bacela usi-release after 2 weeks ngebail. Hayi ngabona lapha ngizatshona. Yikubaleka kwami ngisabalala ngilibhekise lapha ke eSouth Africa. Angiphindanga kubuyela ekhaya ngaskipha ke ibail. Utho njalo ke umfowethu kwakunzima isikhathi yayiwina kwamagama eHighlanders. Bengikhona kulo mdlalo mntaka mama. Hayi kwakufiwa. Kodwa kuchale ke ingoma lehamba lichaya emoteni ke enthemba ke uzayikholisa ke ingoma ke eHighlanders ingoma evela ke kuba lapha kuZax uManatsa and the Green Arrows. Ingoma yahlupha kakhulu Highlander.
Noma sethi siyalenda sizwa ngokusikowa yayiseshisa ke ihayilanga boso kwakuzima ke hayi yabona kwaphela icala ukuba ikhaya awungesabi wena Donald so sile 20 something years ungeke Zimbabwe madoda barekele olicalanyana lokhana hayi ngenjalo Tony come home buya ungesabi jola kancane Tony buya buya uzabuya Ntsiki unjani Ntsiki Mloyi mina ke ngumama omnyaka sele 34 ngiyakubingelela uhlelo lethu esiluthandayo Ngisakhumbula izandla sifitshane siyafisa ukuncedisa labo dododo wena ngudodo kuphela so dododo dodo ukuthi siphathise ngohlelo siyabonga kakhulu lapha ke CNC ke studio ze CNC abangani bethu nxa lomtshado ulandana yakwazi ukuhaya ezifeni endaweni zonke ukhulumisane nawo Unsiki uthi ke ngikhumbula ke by birthday 10/17 ngangithembise ke umfana lo ngumvangeli hayo Jumela kodwa webizwa kumvangeli moyo ubana ke ngebirthday yami ke uyathatha ubuntwana bami ngosasilesikhathi lokho sithandana esikolweni kwaba njana ke wafika idate ukuthi ke zivalwe isikolo ngoDisemba ubona ke ibirthday yami phela mhla ka 12 December sasizivalwe isikolo ngathi zabuya kwangela ndawo lapha zakuya khona ke msakazi nje umuntu wayehlala nabazali bakhe eMpophoma ngakho bangangisuka ke eLobhangla West walungisa ke kubona ke siyahlangana komnye umngani wakhe yabangibo kabakho babehambile sahamba ke khona ukuthi siyafika ke endawo talk semachobani watheka ke drink lama biscuits ama choice asothe biscuits safika ebisekhona lapho awu madoda safika khona ngale sagwejisa hlala umngani wakhe wasephuma ngaba kwazi ukuthi iqhinga lakhe lini yobana ke umele ke silale sonke emachwana ke bangibo umfana wathi ubaba wakhe uyabuya ngo5 umama uthiwa wayesekhaya wasezama undonsela ke erumini lana ubana ke silale msakazi ngaza inkwenzi lokho ayifuna nkwenzi lami wanzimela kodwa sazama uthi angikwenze yena wathi la sayenza hayi sayenze khonapho sayenza wakhaba isivalo kwangena omunye ubhuti one next door singaqokanga sinjalo wasikhipha wahlala esitting room asokusikasa lokho asenza khona loba kodwa umalumu uNdlovini washaya umfana noyingekho wathi libuye endlini kababa la umfowethu lizoganga abantwana bangaphili wasikasa into ongaza kuyibona zazi into engilimele kanjana ke ngahle ngaqhoke wagcina ke engijikela izigqoko zami konke lokho ngaqhoka ngaphuma ngagada sasingenza ilutho sisazama ukuthi senze ilutho ngafika ngikhaya ngimanxeba ngase ngifika ngikhaya umama mbuzi ngize njani ngathi ngotsotsa dezama ungithathela imali bengiseja bangitshayilele umfana lo ke wagcina esusiwe wazali bakhe kumbe wafunda ngapho kwathiwa sesemchabezi ma-8 wasuka lapho ngiphinda ngambona lakathesi ngiyamkhumbule lapha khona ngiyamkhumbula ke engane ngaphila mnandi ke umoya lapha khona ngivesela inhlanhla imuntsiki Mloyi sangikhumbula yini madoda wapongulunguziswa ke ujaha lawo lokhu ukhumbula khona kuyana pasopo zachaya lapho ucela ngona ethi true love I want to love baby true love kumele ungizingele phela kuthi utangayo nama cellphone nawe isekhona ama cellphone isikhathi kuthi uthi la vela la ikhutha khona share
Kanye-ke usinqube lapha kweshaya mnandi khona-ke uma esikhona lesenway ngethemba koziphile siswami ingoma ethi I need true love baby. Yeah, true love. Unsiki uthi ubona lokho ekhanuka lokhana wakuthithiswa wanambitha kancane kodwa uyafisa ukuthi mhlawumbe bangawuya babonani aqedise lo ndoda. Kodwa usulabantwana phela babatsha awusaqediseki kwavela waphuthiswa ngabanye awusasitshela nto ube waphuthiswa mbandwana okusalela endleleni kodwa ngisenani bana vale kumbizo danisa mbizo danisa Tshisa uhlelo sithe kuhle qoqoqo ithi mfowethu mbizo danisa mbizo danisa ubhala ekhona ngale njalo ke eMzansi Afrika. Mfaka Tshisa mina hayi bengingumkhulu wesibili wala ezothiwa ukuthatha izimota lezi. Wathi ke ngomnyaka ka-2016 sasivele sizingela ke ama 4x4 ama Isuzu izo zazile market kakhulu. Hayi sachake labangani bami sathatha imota masisithatha namhlanje ukutshela imfihlo ongayaziyo. Bevele siqala sidinge ukuthi umnikazi umuphi uhlala ngaphi. Sidingele laba ama-contacts labadlalela khona yonke indawo sibhale sile map zethu. Bese simlandela kwensukwana sinanzelela ukuthi ke ubonana nabo bani ukhuluma nabo bani njalo kwenzani. Sasithatha kanjalo nje hayi siziqedike lezi mota masisithatha ke ibhaya iready iseMozambique sizithwale ke ziphume ke elizweni. Ikakhulu sasicela ke abantu ababangani balaba bantu ukuthi asinike information. Kuningi abanye babesinika ubona nto ama best friend kodwa basinike information yonke yomnikazi wemoto. Ukushesha siyalungiselelwa amabhuku siyalungiselela i-police clearance sisebenza ke nabezomthetho lapha eMzansi Afrika. Silungisa imoto elani ihlibe lebhuku lalo le-number plate layo seme sifana nayo yonke into. Nxa ke i-tracking device sivele sisebenzela begarajini sesilabantu begarajini abakwazi ukuthi ingaphi bakwazi lokuyikhipha mnandi. Hayi kwaba kuhle ngasebenza njalo ngasebenza ngagcina sengithengele indlu ekhaya. Ile ndlu khona ngapho eHillcrest koBulawayo ngesaba ukuthenga indlu eGoli. So ke sasebenza ngabangani bami sasigenge abantu abangu-7. Sathatha ke enye imota ke yomlungu eMpumalanga sathatha ke i-4x4 lana sachasa indlela
silubhekise egoli ukubana silungiselele ukuthi izaphuma sisuka ngapha enganize Limpopo le moto. Sithe sima nje kwenye igaraji abe sethelekile-ke amahatha laphana-ke kumbe i-track esasiyikhutile yabona le track S2 kwaba lokudubulana okuthize. Hayi-ke bavele banshaya nje-ke angilalihlo ngihamba nga-operator. Ngisebuhlungwini Mfoka Sibanda, ilihlo li-1 liyasebenza kodwa ngendawo kodwa ngisaphilanga sengikhithiwe ejele. Besikulalela zakutshela into ongaziyo ejele eSouth Africa abafana bangenza amafoni. Lolo hlelo ngangiluthanda so ngizwe phakathi ngisejele. Ngiyabonga mfowethu ngohlelo lwakho kodwa okwamanje mina ngumuntu-ke ongaselani indlu abafowethu eyiChrist bangigalela ngambhase umfowethu swayithatha yaba ngiyakhe. Angilalutho ngilapha-ke eMzansi Afrika ngikhitshwe due to ill health. Banjela ukuthi sengile cancer kodwa ngicabanga ukuthi bangiphoyizela amaphoyisa mhla wesitshaya bangihlaba ngezi-injection. Hawu impilo zodanisa. Siyabonga-ke sikutshayele-ke ingoma. Anti uyabona ukuthi vele mfowethu into zokuzama unotha overnight lezi sezehlula kunzima kakhulu inkani. Mina ngutshayele was-Sticks Mabuse uqathe impilo. Hayi phila khonapho-ke into ayizishethelayo athi sawula lihlo ulani kodwa usatholi lutho mfowethu awulalutho lalo nje utsho kwakho swabuyela kwabe Hillbrow hlala labangani.
ezimnandi lezi-ke vela-ke hot sticks mabuzenza penthouse bizo danisa umuntu wenkosi kezwa kuhle kwamanje inyanga yonke ayisezeshaya izimoto zonke wayengani kumele ungqondanyana uthenga indleko ephezulu kodwa ubhayiza wayibhala bomfowabo otini cha angikwazi ukukhuluma ngani is my house kala ndawo uhlala usekhona after making thousands and thousands of rands. So bonile ukuthi-ke crime does not pay ungatsotsotsotsa wenzeni it always ends in tears umkomelelo basi yabona ungaqali wena ongabe udlela abantu izimali zabo senzani it will end in tears uwoni yini Dokas Ncube kunjani Doki Ncube 45 years old on 23 July 2023 siyadlula i-birthday yakho happy belated birthday Dokas Ncube 45 years old kodwa ngikhumbula-ke iminyaka 25 years ago 25 years ago you're 20 years old bengile jaha engilithanda kakhulu ijaha leli-ke laqeda ubuntwana bami lazimisela-ke kunjaha kuthiwa ngokomafumo wayevela khona le-Harare uthe-ke leyo jaha liqeda ubuntwana bami ngahlalisana naye wangitshela ukuthi uyandithanda wafika kubo-anti wafikela bomalume-ke etshengisela nxa ngegilisa indebele bamamukela kodwa-ke ugogo ozala ubaba wathi laba bantu benhla asizibavumi ukuthatha abantu baza kutshela ukuthi into zakibo asozisebenza mntanami ngiyakwesabela hayi wahlala kunjalo-ke nganisezabuyizwe lobona wahlala kwathi senjalo wabe ngithisa lokhu sithi hayi ngizabe yangizokhipha ubaba lo ele-32 mina ngile-20 theke ngizithwele kanjalo u-anti badinga abantu ukuthi ngiyibika kuye wathi kulo hlobo sakhe eQueens Park abazali bakhe bale eMondoro bakhatshana bathumele umalumaka safika khona ngani sathwala ukuthi umalumaka bakhulumisana kwasothi hayi lizwe zambe bazalile kanti khona bendlile kulo mnkazana engimaziyo esayisafunda sonke wabembize eceleni wathi umafuma sohlobo zakhe lezi umngane wakhe kodwa umafuma engikwazi ukuthi lo mfazi wakhe ngezwe ubuhlungu ngazaba labo BP ngithe ngiyambuza wabentshela ukuthi eninandi vumi kurora iwewe because atimbunzvanana pahunhu wedu tika what andikatshata newe kana ndakutaura nemidzini yangu hainzve ukuthi nxa isetethela amadlozi akibo kasoza kuzva wayala-ke sisi wathina asosakhe wangibalekela kanjalo ngazama ngaze ngabeletha ngazondwa ngaba ngihlekisa ugogo wathi wayengitshelile ngaba la umntwana Tshisa sechake 24 years usekhulile umntanami kodwa-ke awulanto angayenza selijaha uyaziphandela la impilo enzima umafumu ngagcina kuthiwa ulamaplazi unothile kodwa azange abe khona empilweni nomntwana kagule nje ukuthi omhambisekiwe kodwa emhambisanga Tshisa ngiyabonga kakhulu uDokas Ncube ngasoze ngisikhohle isikhathi sami abantu bangiphatha kubi kakhulu bangenza isidedwe sabo ngicela ingoma ayesithi uyayithanda lami ngiyithanda sasijwayele ukuyitshaya-ke emoteni ingasihamba sobabili omele ubone khona phana mama Judy Boucher. You caught my eye as you walked towards my pathway. I couldn't turn away, my eyes won't let me. I thought I was dreaming, but you stand right in my way. And all my eyes can see is you. If this is love, my dear, welcome to my world. And
good times together. It's only one world, let's share it together. 'Cause all my eyes can see is you, my dear. Na 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 na. Ingoma ke mnandi, ingoma zitshele ke mlaleli wethu. Ngoba ngiyamalabazi ingoma itshele Tokas. Doki inqube ke. Hayi bavele bamosha sisi ke. Esathi mhlawumbe ke sekuthole ke proper ndoda kodwa kwehlula. Kungasenani Tokas kufisela inhlanhla mamntana yekela funde akhohle. I hope kuzaphila kungamhlupho imimoya kwakibo lokho. Nangophaka phana Nkosi nophakamani. Phana Nkosi Mlilo. Ngiyakubekelela phana Nkosi Mlilo ngalesi sikhathi entaba ukuhambela kuhle phana. Phana Nkosi Mlilo uthi ngikhulele khona pha ukuthi ndizathunqa emakhandeni ke Tshisa. Ngakhula ngazaba indoda esebenza edrobheni koBulawayo besebenza kwenye fast food outlet. Ukuthi ndizathunqa. Lapha ngahlala khona lonkazana besenza sonke na ke bese kitchen ngoklinayo. Ngathandana naye khona phana ke kube kuhle sihlanyisana asiphoda yonke indawo. Kwasokuyafika isikhathi sobana nami sengizizwa njengendoda siqine somela ukuthi ngani ngiyavela ngilobona. Ngamvelela ke lo mntwana ngamkhiphela lokho engakukhiphile. Kodwa wasokubuya ke ukhazini wakhe. Ke mntwana ke muhle ke Tshisa. Mntwana lo ke wayehlala khona ekhaya Plumtree. Wabuya ngapha ngibo. So bethana behamba bonke. Kwelanga ke ngekho uSimilo. USimilo wakho. uSimilo ngase ngimbize ke lo nkazana okuthiwa ngithalent. Umntwana ngamthanda. Ngezwa manje ngiyamthanda lo muntu. Njalo abazali bami basebukade abazali kalwana ngamazi ukuthi ke sengilo mfazi lapha ke uSimilo. Ngabona ukuthi iplan kuyini. Ngabe sengcono ngibalekise. Sadla phansi ngathi umsebenzi ngathatha ke uSimilo salubhekisa ke kule South Africa. Wasala ke khala wazama uzibulala ke wazama uzibulala uSimilo sithi utalent ngamenza njalo nengkhazini wakhe. Kuthe sokufikile isikhathi sokubana ukuthi lapha someza umuxolisa hayi kwehlula ngayikela kunjalo. Umntwana ukuthi abamduduza wangena eChurch hayi wasebenza wacontinue usebenza khona ngayo. Manje ke leli hlonga ndlebe ngabuyela lapha Tshisa lavela ke ngalibamba lendoda ngokusheshsha. Umntwana lo ke utalent kukhanya ke lezi zinto zamadoda ngabona ngumuntu ongano lesagwebanyana. Wayengaphuzi man engale umuntu ngamkhuza wabesithi hayi kakhombanga umngane. Acela ngizibambe kaxhaka okumuntu uphezulu wakhe emoteni ephakileyo phansi ejaladeni. Lokuthi kwena ngenza ukuthi ngithi ngilahla izibi ngathi nyathi ngabona ke ngiyezwa ukuthi ivoice le ekhulumayo ngani yayazi ngathula ngicatshile ebondeni. Lezo zokusenzakala ukuthi kuyenzakala ngalo ngoze ngathola nguye bamphethe bathayisa ivalo wethuka baxolisa lo muntu lwana. Mina somuntu weviolence Tshisa ngazithulela kuphela ngamtshela ukuthi kumele sehlukane. Wayengena ndawo uhlala ngamxotsha. Manje into enhluphayo ukuthi ke uSimilo uzesebenza actually owning company eZimbabwe selama food outlets akobani dash. Inhliziyo yami uhlungu ngiyakhala ngalo mntwana. Ngizamile ukuthi ngikhambe ngikhulumisana naye kanengi. Tshisa iminyaka siminingi kodwa umuntu uyamxolela ngithi ade kucela ukuthi uSimilo azongiqamba isibokisa. Bengicela uSimilo anthathe back kwaphambaniseka into yenzakalayo. Manje ukuthi uSimilo siwavelwa ngenye indoda. Msakazi kuyavunyelwa yini ukuthi ukhuliswane achithe lo baba ngoba ubaba lwana alayo mdala kakhulu. Usesemncane yena kodwa ubaba lawo umuntu wathiwa ngumfazi wakhe semdala kodwa wathi abahlala bonke. Bengifuna ucela umfazi wami back. Lo utalent lapha litalent lakhe lokufebe usegoli sengena ko Summit. Kasaveli kasabambeki. Yimo Phana Nkosi Mlilo ngawunika ama details ukukhulumelelayo ke Tshisa. Phana hlonipha.
ungayiqali lento le njalo vele angiqali khamba wazalela wedwa umuntu ekuthanda Nkosi yami sotholile ukuthi ke the grass is not always greener on the other side wahukwa yellow ball wavela waphambana ikhanda now yellow ball lesifike egoli yahlaba mhlophe ke yaqalisa futhi izinto zayo njengakhona kuyana into ithola ngendlela ziyana uyithola ngendlela ziyana labaza kwenza njalo wena zifethu wenza njalo ulokwenzela omunye kuthi wena wazakwenza njalo vele umuntu amthathela omunye umuntu oba la uzakwenza njalo asichannel ukuthi asiphelelanga ikhona yini bona ngani ikhona ingoma ethi uyayithanda asiphelelanga ajaso ukuthi yiyo asingoma-ke thina ingoma ethi yaziphelelanga siyitshale uphana nkosi mliloni ngama-details kalowo sisi mfowethu uyatsho lo ukuthi umuntu lo usethethwe wena ungubani ofuna ubathuzela ukuthi akhombe umuntu onganani ungabe unguwe wena olanqulwani lawo othethe lo umthethe usithi uyamthanda
wahamba khona ngale wathi ngale ngizafika vele ngihle ngikuthi ngizama 2 colors zami ngizajika ngapha la ngapha uzazuchumbe sefika umchumisi wamthatha bala la egoli ngapho uthi kunzima kumsebenzi etholakala lo sisi sele mali yakhe umere shothi wangaphiwa kakufanelanga futhi angeke thatha inamba lengimfoni lo sisi vele angifunda umqambo lutho nguSimile kodwa ibizwe eliyilo unjele but mina ngithuthi uSimile kodwa angeke ngikwenze futhi excuse me right ikele-ke sithathe-ke enye-ke lapho ngiphethe manje ke ivela kusindisiwe gama kunjani magama I hope I will not related to likhwagama useCanada sindisiwe gama uthi ngiyathanda ukubingelela ke Tshisa ke mina bengikhona pha eZimbabwe ngomnyaka ka 2017 after ikhu ngafika ke lapho ke ekhaya iproblem ngaso ngadawa kakhulu ngajabula kakhulu ngibhota izindawo ngingumuntu ozigidelayo uyakwazi ukuthi sometimes sisuka siyengeke thina amankazana I became so clumsy into engazange ngiyenze perhaps uhlala kwami udiaspora yikho kwangenza ngacela ngenze ukuchapha ngokukholiseka ngokuthola ekhaya kwakumnandi ekhaya eZimbabwe kumnandi into eyenzakalayo Tshisa ke to be honest with you, don't judge me much, but during my visit, 4 weeks in Zekaya, I slept with the 3 guys, and 2 of them without a protection. So I said, Patini, and I don't know, one thing led to the other. So the other one, like, some protector, first time, we continue doing it. So I was sleeping with these guys, Zonke, Zoe 3, but I'm ruling one guy off because I protected him. Even when he did for the 2nd, 3rd time, still protected Muntunju. Why is Lonipa Lava? Whether because you see that in the structure city, in shopping, so I wanna there's a go inside. Because the law color what it during our sex, one is to what he was to keep our home. Their protection. When I returned, my best, please don't say my country, people will know me because I told this to quite a number of people. Oh, manje ufuna mina. Okay, siyachiya. So I discovered that I was pregnant. Manje ngahlala kunjalo ngasola ukuthi ngenzeni when I consulted other people but sure ungazali ungaka guess. And then I went on to go and abort. Abortion, but after that, I went sick because of COVID until my doctor said to me a test. When I went for testing, that's when I discovered I was HIV positive. But anyway, I received counseling and I'm feeling much better. But this thing kills me so much. Tshisa plus my ex nxa ngezwe njalo engajabula kakhulu chapha ngicela ungitshele izingoma ezilandelayo kathi why kanti la nxa sokuthuma kwintrokela sokunqantsha kangaka no man hayi ukuthi uvele ungazivela uziphosele kangaka no man hayi khuza man kukhuza kanti sizitho mama bahloko bahlupha sipho ngena bongibuyela bekhaya no abaziyo Beu genqu kinda. Mi nakho tata. Uyabona umvuzo wakho? Siswa. Shame. Sas. But anyway, sokufisela ke inhlanhla ungawari ngakho lokho uzaphila. Baningi abaphila belakho. Cela ngoma ngitshele ke ingoma zasigida kwenye night club. I'm not judging you la kuthenga kujaja ngojudge. But ubuchapha sila udinga ukuthi ujudge lokho. And I don't normally judge people.
DJ Sindo, thank you DJ Sindo. Sichaleke sidisiwe wasuka ke wase lahla wagcina ke engothola umkhuhlane lo mayisi uSeptember ke uzaba right mama kodwa ke likhuza imizwa yeah wasuzithwele ngapha kube njalo nange ogcina ke namhlanje think isikhathi kwasesambili ngoba izitha velase kunjani ngoba izitha velase sawubelela njakudala mina ke ngisuka ke khona lecholotshe chefunye lapha ke kwele South Africa into ezibuhlungu Tshisa ukuthi ngihlangane lo ntombi lapha eyayivele ke iphanjaniswe umkayo intombi ngayithola ke ngebethiweyo kakhulu iCharlie ijaha layo elakithi khona le kodwa lavela ke uSkende echolotsho ngasengizohlala naye ngamgcina kuhle sahlalisana ngiyamthanda lo muntu ngagcina ke sengisiya funa ukuthi ngimvelele iproblem ekhona utheke ngomnyaka wona lo evela ke ekhaya ngokuya kukuhle sibili but liwese senza ngazo izinto entweni zethu zocansi asangijabulisi so kusuka kungethuse ukuthi kade kuyini nxa ikhuluma ukuthi ke ukuzwa emagrupini abomama usisinyana lo ke Tshisa mncane kulami sibili mina 50 yena is about 36 kulezi insuku ke sesenza into engazijwayelanga sijwayele silalane kahle kwezocansi angikade njalo ngithanda ukuthi ke ngidelelo segada phezulu kwami so kulezi insuku engabuya ngeceleli nango sefuna ukuqasa phezulu kwami angikwazi ukuthi ufunde ngaphi lokho nango sefuna ukuchibilika anje ngizingiva yakhe mina uyabe semunya ke into yami yena la eflathelise lathi mina ngimunye entweni yakhe wakuzwa ngaphi yebo kambe thina singamakholwa njalo zabantu esintini isiko lethu selangaphi thina maMandebele nxa abantu bebuya lento isiko lelalibona kubo Satan ama-satanist so ngase ngimtshela leyo nto ngoba ke utheza umuntu abamba into yamuntu ayimunye ngaleyo langa yathi yavela yalala yikuvusana kwamndanga ngamtshanga mlimaza yena wathi ke yinto akayibone bangani ayizwe groupini njalo bamencourage ukuthi angikholisise njalo so ukuthi udiscusswa ngami lezo group sengimbhanile ukuthi aphume kulama group endlini kathesi kawubonwa nakukhunyiswana kasenze ezothanda ezocansi ngendlela vele ke yazwa ngabadala leBhayibheli esikhulisana njalo hayi le itayila ezinye lezi zabelungu ezokuhlanya ngiyabonga ke maqhoba Dawuduna yimi ke ngobizitha ngobizitha futhi angisela ngikali lawo hawu olala kangaka umuntu unokhwelisa wena izinto zakho hayi man papa mama hey ndoda secholotshe chefunye vuka mawulele wena bakithi ntando bangala lo mzulu wami uDr Ngazimbi kwabalempilo nasi ngobahlala ecela ingoma sithi ekhanda esitshele ke ngomzitha hayi Toto DJ omkhulu siyabonga kakhulu igaba ke Ezra Tshisa Sibanda till next time ekaya ngambuma mudlala ekala azolezi insuku lo baba sewasiya yena ekaya ngambuma mudlala ekala yakhala intombi kababa yakhala isili
nangisele amadodakazi bengilawo phoke lokhu kuhlupheka okungaka bobani wathi amadoda nangisele amadodakazi bengilawo phoke lokhu kuhlupheka okungaka bobani wathi mayo wakhe ngowesandla abe ngowenyawo ngabuya kubaleka wathi mayo wakhe ngowesandla abe ngowenyawo ngabuya kubaleka uyakhala umama ekhaya khala umama ekhaya Ekhaya, ekhaya, kamuma, ekhaya.